Evo, pored mene je trener u našoj reprezentaciji Željko Anić koji će nam reći šta se zapravo događa. Želim nešto da vas zamolim. Čućemo Alida Demirovića. Dragi naši navijači koji nas bodrite od srca, imali smo kontakt sada sa Europskom rukometnom federacijom i oni su naredili da Mađari trebaju da izađu. Pazite nešto. U slučaju da se nastavi utakmica, u slučaju da padne još jedan papirić na teren ili bilo šta, dolazi do prekida, ide na našu štetu koju imamo velike posljedice. Molim vas, ostanimo mirni, odigrajmo do kraja sportski, pa probat ćemo da preokrenemo rezultat. Evo, bio je tu pored mene za kratko Željko Anić koji se sada ipak vraća svojim obavezama i dužnostima. Hvala mu lijepo, uspio je naći vremena doći ovdje i do naše komentatorske pozicije da bi nam zapravo objasnio o čemu se radi. Navodno je neki predmet pogodio jednog od mađarskih rukometaša u predjelu lica. Je li to tačno ili ne, zaista ne mogu tvrditi u ovom trenutku i to je kao navodni razlog zbog kog Mađari nisu željeli napustiti, nisu se željeli, vratiti na parket Skenderije, a uspostavljeni su oni kontakti očigledno sa čelnim ljudima EHF-a koji su jednostavno naredili Mađarima da se moraju vratiti u ovu utakmicu. Evo delegata, mislim da mu je ovo jedna od najtežih utakmica sigurno u njegovoj karijeri, a suce nećemo ni spominjati. Idemo odigrati još ovih 11 minuta, idemo pokušati napraviti neko čudo, a sada će nešto reći i delegat Bjorn Eriksson, ako ga možemo čuti. Dear humble friends, I'm trying to address you in English. I can't speak Bosnian, so it's no possibility for me. So, the game is closed. The game is closed. No new obstacles in. The game is... Sada se desila još jedna gotovo nevjerovatna situacija. Delegat iz Švedske je prekinuo ovu utakmicu iz razloga što su navijači skandirali ovo je Bosna. Ovo je Bosna, očigledno smetalo je delegatu iz Švedske, nije doletjelo u ovom trenutku ništa, utakmica je sada i definitivno prekinuta. Delegat iz Švedske je prekinuo ovu utakmicu, odlučio je tako, gledalci su skandirali ovo je Bosna. Evo sada i Enid Tahirović, naš kapiten, ovdje kaže delegat je izašao zbog toga da bi mu neko nešto dobacio ili rekao da bi onda imao uporište u EHF-u, reći da nije bilo uvjeta da se ova utakmica nastavi. Siguran sam da će biti još žalbi. Mogli ste i vidjeti to, jednostavno delegat je izašao, rekao je, najprije se zapravo izvinuo, rekao je ne govori bosanski, govori samo engleski, na engleskom se obratio, gledalci su počeli skandirati ovo je Bosna i našao se uvrijeđen Šveđanin. Istina, kada je krenuo ka izlazu, doletio je jedan ili dva papira na teren i onda je delegat iz Švedske odlučio prekinuti definitivno ovu utakmicu. Pa shodno ugledu Mađarske u EHF-u, mislim da je vrlo izvjesno da će ova utakmica biti registrovana u njihovu korist, u korist Mađara, da će možda EHF i sankcionisati naš rukometni savez, ali mislim da bi trebali najprije pogledati kasetu sa ove utakmice i u EHF-u i onda donijeti konačnu odluku. Mislim da je sada sve jasno, utakmica je i definitivno prekinuta. Sačekat ćemo još samo minut ili dva možda da vidimo
šta će se desiti, ali definitivno izašao je, to je rekao i naš kapiten Edin Tahirović, rekao je da su jednostavno izašao je delegat da bi doletio tu neki papirić ili nešto i da bi onda mogao mirne duše prekinuti utakmicu. Dosta posla sada ovdje i za obezbjeđenje. Na kraju evo aplauzi za rukometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Bili su blizu, imali su snage vratiti se u ovu utakmicu i onda je počela ta kuhinja islandskih arbitara. Završilo se tako kako se završilo. Mađari su napustili utakmicu. Neću ništa prejudicirati, ali mislim da će ipak EHF na kraju presuditi u korist Mađara, iako je bilo očigledno da su postignuti svi uvjeti da se nastavi utakmica. Mađari su se možda malo prepali, nisu željeli ništa riskirati. Evo, tu je i kolega Ognjen Dujković na parketu. Pokušat ćemo uzeti izjavu od nekoga. Bilo bi dobro da čujemo zapravo ili Demirovića ili nekoga drugog, ili su već krenuli ka slačionici.